नागा पीस अकोर्ड की मतंग द स्टेक होल्डर ओरिबा मणिपुर गवर्नमेंट ताना रमोय हाइबगी चिंगनब लई प्राइम मिनिस्टर अमदी होम मिनिस्टर की बदगी असेंबली सेशन कौबंगम दबनी हाइना सीएलपी की लुचिंगबा ओक्रम इबोबीना मराल सिरकली नॉर्थ ईस्ट की ओइना अहानबा कोरियन कल्चर एंड आर्ट सेंटर इम्फाल दा हांगदोक्रे कोरियन लैंग्वेज कल्चर पॉप कोरियन ड्रामा अमदी कोरियन लिटरेचर सिंग तंबगी फैसिलिटी सिंग फंगनगदौरी अमसुंग अयोध्या की राम मंदिर साननब सुप्रीम कोर्ट ना वायल पीखिबगा लोइनना इंडिया की ओइना लमगी मतंगदा ख्वाइदगी सांगबा केस अमा ओइरिबा राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद की केस लोइसिनख्रे मैं खुरमजरी अदम येंगबिरिबसे इम्पैक्ट न्यूज नि आई पिंकी ओक्रम ना हौजिक पुंजासी फाउबगी मरुइबा पाउसिंग मियामदा पिजरी स्टेट गवर्नमेंट ना खंगदबगी मओंगदा सिक्योरिटी पर्सनल कया थमजिलकपा हाइबसी नागा पीस अकोर्ड की अरोइबा खुयेक पिनद्रिगी ममांगदा सेंटर न स्टेक होल्डर ओरिबा मणिपुर गवर्नमेंट तानरमोय हाइबगी चिंगनबा लई हाइना कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी की लुचिंगबा ओरिबा हानगी चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबीना थमलकली बाबूपरादा लेबा महाकी क्वार्टर दा पाउमी सिंग उनबा अमदा ओक्रम इबोबीना हाई मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी ना फंगबा पाउ अमगी मतुंग इन्ना नागा पीस अकोर्ड असिगी स्टेक होल्डर ओरिबा असम अमदी अरुणाचल प्रदेश की चीफ मिनिस्टर सिंग उनखरे हाइबगी वाफम लेरे स्टेट सब्जेक्ट ओइरिबा लॉ एंड ऑर्डर इशू असी सेंटर ना नाथाइरगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ना पीस अकोर्ड के अरोइबा खुदयेक पिनद्रिंगी ममांगदा अहेनबा सिक्योरिटी फोर्सिंग असी स्टेट असिदा थमजिलकपा माली हाइखी इबोबीना मखा तारदुना स्टेट असिदा लेरिबा सिक्योरिटी फोर्सिंग की मतंगदा लेंगाक असिना यामना इकाइबा अमदी लाइबक थिबा मोओंगदा हरियाणा अमदी महाराष्ट्र मिखल की मतुंगदा स्टेट असिदा हलकपनी हाइबा वाफम अंगकपनी तसेंगना सेंटर ने स्टेट गवर्नमेंट खंगहंदना अहेनबा सिक्योरिटी फोर्स स्टेट असिदा थमजलकपा ओइरगदी नागा पीस अकोर्ड असिगी अरोइबा खुदयेक पिनाबदा स्टेट असिगी मियामना पामदबा थबक थौरम कया सेंटर ना नमफुदा तौननबा होनगदौरे हाइबगी चिंगनबा लई हाइना फोंदोरखी लान तौबगा चप मानना पुसलइबा अतोप कंट्री अमगा लान थेंगननबगी प्रिपरेशन तौबगा चप मानना तौरिबसे लॉ एंड ऑर्डर की मरी लेनबा मसी इंप्लीमेंट तौरकांदा मसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट सी इंप्लीमेंट तौरप कंदादा लाकदबा मदुगी आउटकम से मसीदा लॉ एंड ऑर्डर अकाइबा लाकपा याय हाइदना मसी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना पर्टिकुलरली मोय मसी एलाबोरेट अरेंजमेंट सी तौबा मालेबा अदो खोइना थमजनिंगिबदी स्टेट अमदा लॉ एंड ऑर्डर सी स्टेट सब्जेक्ट ने स्टेट गवर्नमेंट सी तानदब माले खंगहंदब माले स्टेट सिदा आर्मी थाजल भो तानद्रगा कदाइदनो मोहिना तानगनी हारिबसेब एट द मोस्ट अखोइना खंजबददी असम की चीफ मिनिस्टर अरुणाचल की चीफ मिनिस्टर कौरगा होम मिनिस्टर गा उनग्रे हाय एनोय असम द करीम तक सोलोय करीम त सिंगनरुनो हारगा थादोरपनेब अरेंजमेंट तौरिबा मयाम सिददी अखोइदी मणिपुर दा अखोइना सुक्या याबा ngमोइदौबा करिगुंबा खरदी मोहिगी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के फाइनल साइन तौनगदुइबसे मसिदा यावरब्रा सिनेबा अखोइना सिग्नेचरी ओक्रम इबोबीना मखा तारदुना कांग्रेस पार्टी याउना तोंगान तोंगानबा पॉलिटिकल पार्टी अमदी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिंगना नागा पीस अकोर्ड असिना स्टेट असिगी मियामदा चिंगनबा अमदी तंगदु लैतादबा पोखलिबा असि कोखननबा असेंबली के स्पेशल सेशन अमा कौबीनबा डिमांड तौरकपा असि ngasi फाउबा लेंगाक असिना ताबीदना लैरी अथुबदा असेंबली के स्पेशल सेशन अमा कौननबा होटनबियु लोइनना मेंबर सिंगना नागा पीस अकोर्ड ना स्टेट असिगी अपुनबगी सक्तम जियोग्राफी बाउंड्री बु हौजिक नत्रगा तुंगदा कायहनबा यावरी हाइबगी वारेप अमा लौसी हाइखी नागा पीस अकोर्ड असिगा मरी लेनना असेंबली के स्पेशल मीफम कौबंगमदबा असि स्टेट गवर्नमेंट असिना प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर की बगा लोइनना स्टेट गवर्नमेंट असिगे अलायंस ओरिबा पॉलिटिकल पार्टी सिंग मचेत मचेत तारकतरा हाइबगी वाफम माली हाइना इबोबीना मखाताना फोंदोखी ngasiगी पावगी मीफम अदुदा एमपीसीसी के हानगी प्रेसिडेंट गैखांगम याउना कांग्रेस लेजिस्लेचर कयासु सरुक याखी नाकल अमरोमदा नागालैंड असेंबली के स्पीकर इंचार्ज सरिंगेन लोंगकुमेरना नागा पॉलिटिकल इशू असिगा मरी लेनना जॉइंट लेजिस्लेचर फोरम अमा थासिगी तराहुमदोइदा कौख्रे मिफम असिदा एमएलए सिंह नागालैंड की एमपी सिंह सुंगसोई सोइदना सरुक यागदबनी हाइबा रिपोर्ट लेख्रबनी
assembly session se kabna na ko bi gadabne ba adu hujik phawba decision lawbiu cabinet da taraga house special session ama ko bi hai bisi ai khoina chum yeng madadi masi kiba male ba lairi ba sarkar se center gi prime minister home minister se kiba male akhoina center na kariguma ma tawge khaliba adu gi mayok ta noina lepi di karigino nang chief minister oi ba tu natraga noi government do uthai gani hai jira eno torkani hai na kiba male adu masina di laipak sason tawbada ba thona leina thengna hai bisi yamna ai singnai ba mas laipak ki khanda ba chokri ni hen lui hai na adumai tawdna khanna ai di session je kawbam ngamdaba male adu hujik su akhoi gi site gi di immediately cabinet decision lorga governor bu house somon to honbiu special session ma akhoi phammaga unanimous oiba resolution ma lorga government of india da अखोई solidarity से अमुक कहना अखोई खंगन जे न हुजिक सु अखोई प्रेशर तौजरी बनी अखोई फ्रेश तौजरी बनी अदु अखोई कौगनी हाइबसी थाजदिए नागा पीस चौक की अरोइब वारेसिन पुरकपगी खुजेक पिनबदा मणिपुर की सक्तम सोकप यारोय हाइदुना ngasi चेक्सिन मिफम अमदी ह्यूमन चेन सेमदुना खोंगजंग चंगसिनरी कोकुमिना लुचिंगदुना चंगसिलक्लिबा खोंगजंग असिबु सौगतलदुना पौना इंटरनेशनल मार्केट ता चेक्सिन मिफम चथकी मार्केट असिदा दुकान हांगलिबा सिंगना नोंगमगी ओइबा सिंथा लेपतुना चेक्सिन मिफम अदु चथकीबनी इम्फाल वेस्ट की थांगमैबन हिजम देवान लेकायदा लैबा अल्फा बीसीआई मेमोरियल एकेडमी की महाइरोय सिंगनसु लमदम असिगी सक्तम कायहनबा यारोय हाइदुना खोंगजंग चंगसिनखी महाइरोय सिंग अदुना लंबीदा थोकलकलगा ह्यूमन चेन सेमदुना खोंगजंग चंगसिनखी महाइरोय सिंग अदुना मणिपुर की इंटीग्रिटी कायबा यारोय लॉन्ग लिव मणिपुर हाइबा खोलाव कया लाउखी ngasi lebak sinba thungna national legal services day haina palan taunabagum manipur da su thoram asi uripok ta leiba chairap court complex ta pangthokre thoram adu manipur state legal services authority na sponsor tauduna district legal services authority imphal west amasung imphal east ka legal aid clinic chairap court ka khusam naduna pangthokhi thoram adu da saruk yakhiba all manipur bar association gi president m nilachandra na phongdorakpada india asi law chatnaba lebak ama oibana mipum khudingmak law khanghanabagi pandamda thoram asi pangthokpani thoram adu ga mari leinana mahairoi sing da su law khanghanabagi pandamda category ani thokna essay writing amasung painting competition pangthokhi thoram adu da legal ga mari leinaba miyoi kayana saruk yakhi National Legal Service Day gi maruiba pandam di free legal aid piba aduga lairba adagi asolana mayam da legal aid piba gi pandam da akoi free legal service day je pangthokpani masi ihalamada 1952 dagi koi gi matam dagi law minister aduga law commission na madudagi mathang charge yatpa hore aduga 1960 da madugi rule nung kharga ga semba hore aduga ikom da 19 akoi IT da PN Bhagavati na akoi Supreme Court ki judge na akoi committee form tawre haiba committee ji makha da akoi 1987 da akoi Legal Service Authority Act 1987 na amal linkale adu haiba Legal Service Authority 1987 je 1994 da amendment khara tawraga akoi 95 ta haiba act je enforce tawe law enforce tawe misibu akoi na National Legal Service Day na since then pangthokpa North East की ओइना अहानबा Korean Culture and Art Center ngasi Imphal da hangdokre Center asing asi Korea Foundation amadi Korean Culture Center India ki mitjeng makhada Babupara da leiba Kuki Inpi gi complex ta hangtokhibani thoramadu da India da leiba Korea gi Embassy Minister Jung Ho Choi Delhi da leiba Korean Culture Center gi Director Kim Kum Young amadi sarukyakhi Center asina Korean language Culture, Korean pop, Korean drama, amadi Korean literature sing tambagi facilities sing fanghangani loinana Korean Culture Center Indiana sinba Korean Pop Festival da susaruk yaba fanghangani loinana festival asigi final contest Imphal da pangthokani haina Korean Culture Center ki director Kim Kum Yong na phongdokhi Center asida Korean language amadi literature tamba fanghananaba library amasu hangdokhi Northeast part of India, especially Manipur, have many Korean cultural fans. So that's why we want to spread our culture, Korean culture in Manipur. Manipur people put on Korean culture, and through that, we want them to grow by learning not only Korean culture, but the essence of Korean mind, like the work ethic and everything, and
So we want through the culture, we want to cooperate and be friends with the Manipurian people. Have a branch of Korean Cultural Center here. I heard that there are many responses of K-pop and K-drama here. Especially this year, there was a K-pop regional round, K-pop contest regional round, and has a big response. So next year K-pop festival, we consider open call to all the states who are interested in K-pop, then we'll give them a final K-pop contest. So I hope Manipur, Imphal, will have a chance to get All India K-pop contest final here. Matang swaise break ama laujage break ki matungda Maitai Pangal Khunthok Numit lepnabagi matangda nongmagi oiba seminar amang asi GM Hall da pangthokibagi pau amadi Manipur amasung malemgi tongan be ipau sing puduna lakchuge Impact News sumi eng ta duna leibiyo mayam ba mukahna taramna okchari bulletin asigi makhata ba pau miyam da pizari Maitai Pangal Khunthok Numit lepnabagi matangda nongmagi oiba seminar amang asi GM Hall da pangthokre Maipak Ningthau Committee na sinduna chathakiba seminar aduda saruk yakiba committee aski convener BK Moirang Chana Maitai Pangal Singh asi Manipur gi Ningthau Maidingu khagembagi matamda thokiba lamdamda lanpha oina lehoba singbu Maitai yumnak sagai amadi Maitai Ningol Singh piduna khunda laita hankiba singgi chadanaudani Lining Ketnabana Maram Oiraga, Tatna Hanaba Yadraba, Mari Lainaba Furup Ani Asigi, Mari Asi, Ngasigi Mirolna, Lapna Badona Unarakli. Maitai Pangal Singh Asi, Maitai Singi Marini, Maitai Ningolgi, Jadana Udani Haina, Kanghanabagi, Tangai Fadaba Laibana, Maitai Pangal Singi Kuntok Numid, Putokna Bagi Kongtang Asi, Laurakpani. Maitai Pangal Purupki, Kuntok Numid Asi, Putoktuna, Chahi Kudingi Palan Numid Pangtoktuna, Furup Ani Asi, Mari Lainaba, Furup Ni Haina, Haugalakliba, Mirol Singda, Kangalagani Haina Mahakna Fongdoki. Ngasigi seminar aduda, Manipurda, Maitai Pangal Singna, Kuntorakpa, Kundaba, Amadi, Lamdam Asida, Makoigi Taudang, Kari Maramdaki Manipurda, Kunda Laita Kibano, Kundarakpa Asina, Senmitlon, Lengaklonda, Kari Ahongba Pibage, Haibagi Matangda, Wangangloy Singna, Puariga Mari Lainaba Wafam Kaya Tamki. Ngasigi Tharamaduda, Tongan ba Manipurgi Maming Leraba, Lupsing Maru Oina, MMWO, Amuko, UPF, Ipak, Hericon, Lipul Amadi CCSK Giluching Basingna, Sarukyaki. Muslim leiro mayam sing ade pangal sing mayam sing marak sing chide gidi ekoi ngasi khara khara ekoi yumnak mamang maming da kari da yumnak hap da ko ta ba kari kari mayama laiba kholiba ade thengna changpa mayam sing duna ekoi mayek sing na mitei pangal nataba ekoi muslim sing ju thengna changko mayam chu leitaba nate adu hairiba muslim sing mitei pangal nataba muslim sing ado makoi sing adugi adugumba numit puthokna semna nate ngasi ekoina pangthoi besidi mitei pangal sing gi haurokiba matamdugi itihas ki kongu लीर कांदुदा कुनकरी नुमितेगी हौना कोई मिते निंगोन पीरगा अमदी खुंदा लेतादना युमलिंग कलिंगदना कोई मतम मफम सिदा लेहनगी उनो हाइबदो मधु पुथो नबुगिदमक्ता सिमना पांगथोकपनी अयोध्या की चयनरीबा राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद की लमगी सरुक्ता राम मंदिर साननबा सुप्रीम कोर्ट ना वायल पीखिबगा लोइनना इंडिया की ओइना लमगी मतांगदा ख्वाइदगी सांगबा केस अमा ओइरिबा राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद की केस लोइसिनख्रे ngasi ayuk pung 10 makhai taba matamda India ge chief justice oiriba Ranjan Gogoi na luchingba mioi manga na saba supreme court ki bench amana chahi humbudra rom yetna duna laklaba lining laishon ga mari leinaba lamgi chayet na ba si loisin khibani bench asina case asigi takiba while da eka 2.77 gi lam asi case tauriba Hindu party singda Ram Mandir sananaba amadi Suni Waqf board ta atopa mafam amada masjid sananaba ekar manga gi lam pinanaba while taki Supreme Court ki while gi matung inna Ram Mandir saba yengsinanaba trust amasu tha ahom gi manungda semnanaba khangan ki Supreme Court ki while asibu Prime Minister Narendra Modi na kanagumba amana mai pakpani mai thibani haina lobi ganu Laibak asigi miyamna nungsi chanana amata oibagi wakhalon adu thadoktana leibiyo haina mahaki Twitter da hairakli
2023 Men's Hockey World Cup Indiana yumbu oiduna chahi adugi January 19 kunga mapan fauba pangthoklagani haina International Hockey Federation FIS na lauthokhre loinana English aniga supna kungani thoi Women's World Cup na Spain amadi Netherlands ani na yumbu oiduna chahi adugi July amadagi kungani thoi faubada pangthokani hairi Switzerland gi Lausanne ngasi pangthokpa FIS ki Executive Board meeting na wafam asi lauthokladun hai Men's amadi Women's World Cup ki venue singda yum oigadoriba laibak singna kona khanagani hai ki Haujik chathariba Indian Super League ISL 2019-20 ki ngasi sanagadaba league match ta ATK amadi Jamshedpur anina lamba taunaragani hairiba match asi ngasi numidang pung 8 makhai taba matamda Kolkata gi Yuba Bharati Kringanganda sanagani league asi ki ngarang sanakhiba league match ta Kerala Blaster na amadi Odisha anina Panjal amata chanaba ngamdana draw chatkhre Kochi gi Jawaharlal Nehru Stadium da sanakhiba match aduda team animak na match ki apiba minute ta loiba fauba magi damakta Panjal channanaba akanba moongda hotnaki Aroibada bulletin asigi headlines amuka hanna miyamda thamjari Naga Peace Accord ki matang da stakeholder oriba Manipur government tanaramoi haibagi chingnaba lai Prime Minister amadi Home Minister ki bidagi Assembly session kauba ngamdabani haina CLP gi luchingba Okrami Bobina maral sirakli North East ki oina ahanba Korean Culture and Art Center Imphal da hangdokre Korean language, culture, Korean pop, Korean drama amadi Korean literature sing tambagi facility sing phangangadauri Amasung Ayodhya gi Ram Mandir sananaba Supreme Court na YLP khibaga loinana India gi oina lamgi matang da khwaidigi sangba case ama oiriba Ram Janmabhoomi Babri Masjid case